anna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi yartaqi ilal ma'ali yartaqi. Tawaddu'nyan sabah sifat yang nepejut li Rabbana, so yang amai ngon sifatnyan akan mayang bak sabah masa. Mayang so yang amai tikutnya ngan tahu ngan sabi-sabi sunni namun kadek hanya tawadhu hanya bahkan lagi Nabi tawaddu'ul ma'al mutawadhi'in, takabbaru ma'al mutakabbirin, fa inna takabbura 'ala takabburi sadaqah. Rendah diriku olehmu ma'al mutawadhi'in, beserta orang lain yang rendah diri. So orang rendah diri, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takabbaru ma'al mutakabbirin, ku sombong dra boleh kata ngan tergepoh sombong. Yang ban mana ji kon ngau urang sombong, urang panena sombong yang urang yang sombong tergepoh. Jadi makna bungpung ba